Bonjour, bonsoir, mo kala kay ko yon yidi photoji do ko Aliou Ba ka model. Haray wallahi billahi mido tori peuple de Guinée, communauté guinéen on soutenu gol Aliou Ba walla Aliou Ba. Mi yedi ke déclaration ji Aliou Ba dindo. Aliou Ba si tawi o sanzali doloke, o sanzali kugal, o sanzali doloke, o sanzali hakkil, o sanzali kugal. Aliou Ba himo woni top fewro do. Menen ko dum do men fala leadership wono wo lagine. Anani ko wi kon ka aduna do tanke da wuri a riskay ngurda madan gorko ko yo risku bani adama riskay hande himbe no jettude wonkiji mum ukka e dan diyan lumba yawgo leyde porto wobbe lutta e mum wobbe lumba ko dum woni goddo fi lamu ko piji didi maya ma ganyoda Mandela en wadi 27 ans prison awola e tumbe wiama no e wota e wodu Aliou Ba pour le moment j'ai dit haut et fort meden tori soutien moralement. Nano mi militant du modèle day, na mi communicant du modèle day. Écoutez-moi bien. Voilà, menen ko kala suso we gaino parce que 2025 ko sanza ma lagine, sanze ma lagine hubba yite. Ngedano ke wo lakara. Ma tuma nyande Allah wadi ngedani wo. Dum donc hoye fort. Si tawi alternance wata 2025 ngebata leadership yo Allah yo gere wadu yo Allah ko me fere pinka. Menen non wona contre maninkaje men woni na contre sosojo. Mi wowla be ala benanta pulal be manano be shikara e menen ko men fetu be non si tawi alternance wadata 2025 do lagine di lancho mandi sende ka amen futa men jetta république di futa point bar ndi hukkayite nyande pullo futa suttata hebude finkari lagine do lambe lagine e di leñi jodi do boy nyande pullo sutti yottade wo haray lanni buyno shikara e fulbe be nguli redu kono pullo no muñi pullo no wuliredu kono nyande pullo suusi yottade goddum waday